wa mukitata mwendo musese ni kwatike ko chagu tende kwitha kicha koila na cha kwendesi na ukethia na no tho cha ndini wa kilingu kicha amuka va mutongo TV ngwatanio ya mukamba na ende kilungu twamba namba kukwete ya Mauvoo ndini wa Vilingi Wa Mauvoo kwa cha na ende to mavuni tuwitha ende tuichambua magazeti kana tuisise kila kema dhangoni nina mundu ilena nuvikie na ende to mavuni tukwetha twina unena ni na ndina unena ni witu umundi twitha twina mutaalamu twinenia maundu ma misi na twitha twinenia maundu ma separation na divorce kana kutanesia ndini wa misi na ukethia nita Steven Mwema Kalivu nikenda ngwete Vilingi Wa Mauvoo kwacha atuambia Mauvoo ula kwa evinda yimwe wa mujumbe wa Kibwezi Kalembe ndile ni waasi vevata wandongo isia ngwatanio ya One Kenya Alliance ilani mutongo wa chama cha Wiper Dr. Steven Kalonzo Musyoka ndongo ya chama cha ANC Musalia Mudavadi Moses Wetangula wa Ford Kenya na mutongo wa Kanu Gideon Moi makwatane na mutongo wa chama cha ODM Raila Odinga nikenda masevyo ngwatanio itonya kosa kivila cha usumbe usakwanini munene wangilile miongwele na ile Daniel Mongela enangewai Papa wa Loma Gideon Moi na hata ikiwezekana wakae chini pia na Raila. Ndongo isia kisiasa sia ngwatanio ya One Kenya Alliance ila ni ndongo isia chama cha Wiper Kalonzo Musyoka Musalia Mudavadi Moses Wetangula na Gideon Moi nisia kulwa itwaesie unenania na ndongo ya chama cha ODM Raila Odinga nikana kusovya ngwatanio imwe ya kisiasa ya kuoselela usumbi wa ndino ya Kenya usakwanini munene wangilile na miongwele na ile ndikula ndongo yita wa Kalonzo Musyoka wa wito wa Wiper Musalia Mudavadi Gideon Moi na weta ama One Kenya Alliance mana izere mwana no meka lende na Raila ita ila na moyosa serikali mutena tamaa na ni mukosa amina kosa na muthe uchekatiba ka ingi ndo muna weta etha pe president pe deputy pe prime minister pe deputy le na katiki izuithi andu atano menya na wainga lama yo bunundu prime minister kethe aikwatwa musala ola ukwata mbunge nundu akoma mbungeni witano uyu waunywa Richard Kalembe ndile ula kavindani kala wanena na andiki ma Mauvoo waelesia kana one vindani ene ndi maende na kwetela mausungio makoti yulu wa ripoti ya BBI ni mailite kwitha na ngwatanio nundu ngwatanio niyo katwa Kenya mbe ndio ishi ya Kenya vinde sio nundu wa BBI kuungama ndito kanyo kwa Raila ndakarete kwa jabe kindu getongama tiwengai wea bibi mindo wea COVID ni nongamise kanisa kanisa wea ndeke chonde chithi yu BBI ni nyo welingane jana ndeke ita duniani kwa wanda yo kabala na aichuzi chindo chilonu chuzi icha kwa Kenya ambo zizi sito okwani sito reserved kumava adhiriva Mavoko kaunti ya Masaku Daniela Mwongela Mutongo TV naende mwonda musese tuitanesia na Mauvoo suma kisiasa kana mauteti va Kenya nenda kukwete angewemwe isanisi ando muno ekali ma mlolongo sub county ya Mauvoo kone matele miwe muno ni Mauvoo makukwatika na nguasia ndini sia akanzovini ndini wa musago ulotongo wene munini wa Commissioner Dennis Oganga nikana ni makwatie mbe wa lita mana dhanda tuna miongwena sia nzovi mbatane muthemba wa changa na busa mundu mukao mwena oloko isililweta withitwe aitua nzovi na kumithosia nzovi no mbatane isione sia mlolongo na Athi River ni wikiwe mbini na asiwe kiseseni cha volisi cha mlolongo Erastus Kithuku Anzomo etengeweno Bazi we nimuona ame we umuza ni mwene ene ndi mamulolongo ila sub county ya Mauvoo county ya Masaku ni masengie muno etina wangwa sia nthini sia aka kukwatikana nzovini mbatane muthemba wa changa na busa
enende a nimumanie utwi wa nzovi imbatane na alama meseovasya vala makonanisya uthosya wayo na uwe na ndumba ni kenda makwate athengi aingi amwe ma anywi ma nzovi ino itina wa kuona kiko ki ni mathanie kulea kumenywa ingi mayasya ni kwikia mathayo mo muisioni. Ninaona msichana mwenye tunakunywanga pombe hapa paka hata nimejiuliza kwani yeye anapikanga hii pombe yote na masuruali, hata mimi nimekasirika. So ningependa kuomba chief make sure those people wenye wanatuwekea masuruali kwa hizo mapombe wachukuliwe hatua na phase 3 tuendelee vile tulikuwa tunaendelea. Wamama, hii chenye tumeona hapa masuruali tumeona tumewekwa kwa pombe, hatutaki hata tukurudi nyumbani, mavijana tumepotea. Hizi mapombe ipigwe marufuku. Na hizo mambo ya kuweka masuruali kwa mapombe pia ipigwe marufuku. Kwa sababu pombe sio kitu ya kuwekea nini masuruali. Kuna pombe inafaa watu wakunywe, lakini sasa sio hiyo pombe ambayo inawekwa masuruali. Ndini wa musako ulotongwe iwe ni munini wa kamisena wa mulolongo Dennis Oganga ni kanambe wa lita mana thandatu na miongwe na asya changana busa ni kwatikanie. Ainena nandiki ma Mauvoo Oganga ni waisye kana mundu muka umwe na ulo kwisililwa kwithiwa aitwa ise viasala u isioni sia mulolongo na adhiriva ni wiki wembeni na kusiwa kiseseni cha volisi cha mulolongo. Tumechukua hatua ya kuja kupigana na pombe ya kienyeji ambayo ni pombe ya chang'aa, kangara pamoja na busa. Ningependa kushukuru our chiefs and assistant chiefs wote wa hii eneo ya Mlolongo na officers wetu, tumekuwa pamoja katika hii crackdown. Tungependa kusema kwamba katika hii crackdown ya leo tumeweza kupata pombe aina mbili. Pombe ya kwanza ni pombe aina ya chang'aa. Chang'aa imepatikana 60 liters na wameweza kuapprehend one person ambaye ni Sela. Ya pili tumeweza kupata pombe aina ya busa. Busa imepatikana 600 liters ambayo umeona vile imedestroyiwa hapo na apparatus ambazo zimepatikana zimeweza kuchomwa. Oganga ni wawetekana mamwike yembeni mundu muka usu itina wa kunengwa livoti ni enende vala matavisie volisi kana mwaitu usu asio vyasya nzovi imbatane nyumba kwake kisioni cha Ngwata phase 3 na hindi aitwa kuthoesya isioni ingi. Tungependa kutuma hii report kwa wananchi. Mkiangalia hii ni eneo la kuishi na kuna shule hapa karibu. Tungependa kuhimiza wananchi kwamba tafadhali msikubali pombe ya kienyeji ingie katika jamii yetu because inaweza leta madhara mbaya ya kuharibu environment na watoto wetu. Wananchi, kwamba mnapoona uuzaji kama wa pombe katika ile eneo, leta habari kwa officers na afisa wanapopata hii habari wanaweza chukua hatua ili tuweze kupigana na hii pombe katika eneo letu la Mlolongo. Ndilivote ya Vilingi wa Mauvoo nitawa Erastus Kethuku wa Nzomo. We na indi mondo museisya isu ningewa ya usanisya muno na ndi tuyikwatia matambia makimi alama ilitene meakwoso nikenda usethia sindu isu nisievetangana nthini wa isio situ na tuyendea na kilungu kitu cha kele yulu wa mosenyo ma Uhuru Park. Iyo nitumanyie kana kiwanza kiu cha Uhuru Park chambiwe ni musumbi wa mbeva Kenya mzee Jomo Kenyatta na nthini wa kilungu kitu cha kele Ikatuiwe mosenyo ma kiwanza ki cha Uhuru Park kuyana na nondo tomomba niwe na kuweta wangewa ni mwandikitu wa kumba kisioni cha Ilovi Benjamin Mwaka. Ona kwithwa mauseo ma kiwanza ki ni maingi muno kwa ene cianda kivathukanyo. Unene wa kiwanza wende na kuoleka kila muthenya kumanwa na milati kivathukanyo ya serikali nene na serikali ya kavinda imwana ya NMS ila itwaiwe ndeni na oingi nthini wa kiwanza ki cha Uhuru Park. Ndeni cia ikono cionthe cia kiwanza ki ni wakiwa malelu a ala maende kuthanthangwa na kwa ivinda yasa kisioni ki na kila kiende kwa kiwanza cha matukwa cha ukui changali cha Green Park Terminal vanatwa ve kiwanza cha NND cha kuitanithia cha Luna Park ukava wa Uhuru Park.
atete aingi mausuvi waitheka na maithiuluko miakani ya 1990 matongoiwe ni mututia Profesa wa Gari Mathai Maimu Stalin wambe kuikithia kana iwanza cia kuthiumwa cia awanda Uhuru Park kikimwe inavikia koso kivina ni serikali na tandithia maki mbene undula wale kusiwenesa ni vatoneka ukaende o muno thino mithena yukite otondo musimuneno ilovi huende na kuyana vethi tunazikayo cia kwa ili utongoi na mithukumile kaundini ngwa serikali nzao mwana ya NMS oluyovo mathina matene alamethi tumekumbilite atandithia kiwanzani cha Uhuru Park maya isa kumandhi wa usungio wa kutua kuvikia OU. Sasa hizi kazi imekuwa ngumu sana. Hali imekuwa ngumu kabisa. Pesa tu ndio hakuna. Hali imekuwa ngumu. Biashara iliisha ndugu yangu. Ukilinganisha ile miaka na wakati huu ni kama kulinganisha juu na hamna tofauti, hamna comparison yoyote. Biashara ziliisha. Tunachofanya sasa ni survival. Serikali nene kuisila mwavuli wa NMS wanakuchika ni kile kithito kweli wanza isi ya kudhumu ya sia awanda vamu sino ilovi yethito na kikono muno kweli ya kiwanza kicha Uhuru Park utheu kutuma nyokwa muo ondumwe na kutheua na usuvio wa maithio luko kiwanzani ki ni sindu imwe ila kwa vanene utongoi wa NMS serikali ya county na serikali nene yethitwe yitula muti kwa kwithwa na kikono muno ndino uthukumi wake. Wakati tulileta hizi county government nilifikiria mimi kwa maoni yangu mambo kama hizi zitashughulikiwa. Manake huu sasa hii ni kitu ambayo kulingana na sifa yake ipaswi kuwa hivi. Ningeomba wenye kuhusika waangalie minara kama hiyo aache kuachilia namna hii, at least itunzwe. Wageni utoka mbali wakija na sifa ya kutaka kujionea kitu kama hii lakini wanapata sivyo. So ningeomba tu wenye kuhusika at least waiangalie minara hii irindwe na irudishiwe hadhi yake ile ilikuwa nayo. Mnara kama huko mfano hapa kulikuwa na maji ilikuwa inaruka. Ilikuwa kitu maridadi kitu ungetamani hata kuiona lakini sasa angalia mpaka kufagia mahali penyewe ni changamoto ndugu yangu. Kutusaidia tu na kutusukuma mbele kanjo tu ndo wana pesa. Watuone watukumbuke kidogo. Kitambo tulikuwa tunaweza kuja tuuze hata 500 turudi naye kwa nyumba, sasa hata 500 kuuza ni noma. Wa kiwanza cha Green Park Terminal ndino wa kiwanza cha kuthiumwa cha Uhuru Park vamusini lovi kiwanza kila kigwithwa kikomanya ngale cia kwikuma ikoma kuvathukanyo cia musi uwa ilovi withwa uitethesya kukilia ukwati wa tandithia aingi anini alama kunia biashara wo ndini wa kiwanza cha Uhuru Park. Ono uyovo kivito kito cha kumandha mawoni kuma kula kui NCanda anene ndino tongo iva musino ilovi ondumwe na atete mamo ithio liko kukonya mivango na metalatala ila yekito kukonya kusovea na kweli Uhuru Park ni kina kimie nguta itina wa kwithwa vate umwe unenda kumya maoni make mathiki 7. Muthio wa kilungu cha keli cha mautanu na mwisho wa Uhuru Park kuma va musini wa ilovi dilivoti ya Mutongo TV Nito Benjamin Mwaka. Na hindi ketha museisia wenda Uhuru Park wathikalanga vuka mbokota ngasuwe ni wa manendi kiwanza kicha Uhuru Park chambia hata na hindi ngewa ile thiululukite kiwanza kicha Uhuru Park ni muvya muno Benjamin Mwaka nondu wange wesu na hindi ngondo museisia tutambiro thio muone ambayo tweet @Mutongo TVKE director mwema tutumite #amuka muthenyani wa umuthi ni nitushokethete itina wa vindeta ya saa na wende na utumani wako mukuvi theni wa namba itu ya SMS ilane ile iteto kenda imwe itano utumani wako mukuvi theni wa namba itu ile iteto kenda imwe itano nisiyokethete itina wa vindeta ya saa gwete Mauvoo
kauta. Hello, kaka imbotsa simu da kweka na raka wimbotse mbete muno. Atwikio na mundu akwata mbesa ndesa uza mali nesa ni utinde wa ukoni wa timu. Ye, mwekene ye mbesa. Na nengeyo kila kevoja uthukula ivoka foka iso mbeso ndesa wibinge wiweka. Nundu ati na muisi ya tiye vina wakwata. Ni vina timu nuko niwe. Wakwata wewe mbesa itisi ya mala hivo unu naligile kia mali. Owa na ni mali ya kuike ye viti. Hende kitai. Kitai pumbozi kwenjuka notu ine polio kwa mundu ekolona mundu akwane walela ndambezi othemba dia motabisie. Dia motabisie ndambeye. Kalota timu akunye tukambisie siye na kwa ndambezi. Kwata skiza tuni ya mali ya kutuma SMS waandikete skiza no yati ise namba 533 noti ile inyamonza kwa nyanya imwe. Vaikuma uivuva vaikwisobana ndu kana metwano ti ukombo ndukendwe nansika ikalandi tunenana maana mai rusoi wanengota wi mundume uchawa ilite kwika wikuya musi mundume ni walite na mwana onake wakuthi umwa itina wake beti chake cha kuhina kusia. Kila mundu ewasya, kila mundu undu wake wenda kwika kana kuweta, lakini via ndu mwitekelia. Ona kama medha ama binewe, nundu nyeye tatu, ndizi kana ni witha wete noka kwata binaingi. Nundu udhu muoni itina wa nyekenda. Kimutu anoni, mundu mukani wa ile tokumala, akathi kuyitani vya eweka na nyanya make. Na endenu kuthie, ni aoiva. Ekuli hilo zi walabe vibi. Wabala oti mundu osisya akona ni muka wa mundu nitawajati nginya kilirike cha tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu siawiyo va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Ni muviamo na musisi nondo akwende na usisi ikilungu kicha amuka na Vilingi Wa Mauvoo kiokoni cha umundi ende anonene na naitu dhino ya metando ito ya mekumukanili @Mutongo TV KE @director mwema isuni Twitter Instagram Mutongo_TV Facebook Mutongo TV YouTube Mutongo TV official namba ito SMS ile itatu kenda imwe itano ile itatu kenda imwe itano kalivo ni kenda nende na kunengelelia Mauvoo. Ivinda yindi ya Kenya yende na kukitana na maumu alama eteto ni uwa corona takwase mawia. Yumwene ndi umwe kwa isito James mwendone wambisi uya ungi nikana kumutone kwilila kimutu yulu wa mesa mwadana wamina kudhela itina wakwasi ya uya kumana na ukunika ne uwa corona. Onesimas Chalo ni wawi nangeweno yonde. James Mwendwa ni mutwai wa italo yeyane ya Kitui Eco Park na ula waisye weya wake mwaka muthelu eithukuma kauntini ya Mombasa itina wa corona kufika va Kenya undola watumise enuka musi na kwambia kumanda undu wa kwika na nivo wambelele utwai wa italo. Machine ni yo operate ya boat yetu. Baadhi ni ya na inchini na ni ya na mauta mebaungu aletumia na katika nino ni ya pia na propelele kuna kiusa ila yendete iba yandi ndula machine ziendete ni witha kunite kiwu ya wavkava kindu chambe ukita kuitanithia wamba kunengwe uniform ni Mwendwa utunamba kulika etaloni ila ni ya kutethesia kwa umela mbanga ta ya kusovoka yeyani ntukathi nthi muno unduloto na kwete mwisio takwasya thayu. Musesi abatu katika ya Kitui Eco Park palato kwa manana Mwendwa palo kuthia twelesia ndula withiawa eithukuma ila wiba nikenda kwimanthia o kimutu chakela muthenya. Namuendo kwa jokwa dilasiba andu engi mekivathukanyo ni muma kundu kwikivathukanyo kukava yani ya Kitui o vamwe na misio kuka kwitanithia. Nithi tungiwa Eco Park na nithi wasioni interested after church nuke kuona na kweli nithi ya kweli Kitui ni Mombasa ndogo
staration zisiba na bikabana bakona toka ngani ni kundu kusio kutanivye alama ile musi ndono madudia makoka makaumala ma ta account itu through eco park na ni kundu kusio kundu cool nikuwa kwena wadhi chini ya maji so kila kindu kiba pema na kuimbasa utite kitu yiba na kitu ni everything. Kwa maziro ni toa Bernard mama. Nzome school wa Dumoni primary school. Nilana kuone about nego mga. Mwandwa eithitwe aikwata chaweya kumava iyane yake tu Eco Park valothu kuma kukua andu alamoka kwitanithia iyane na angine mambisi kumantha chaweya cho kwisilanzia sikithukanyo ivo kutema kuyu katika iya naende mwana musese asunima motani kumava kauntini ya Kitui 015 na ningi wavika kisioni kicha Eco Park wana atwavika kauntini ya Mombasa na nivo andu moka kwitanithia ivinda ya weekend mumama weyani wa thanthatu na wa chuma na ningi mama koma na James Mwandwa ulanake utwa melino na nivo ningi ukwata chaweya cha kila muthenya kiripotea Mutongo TV kuma yeyani ya Eco Park Kalundu neta Onesmus Chalo. Naindi isu ninge wayo thuthio muno mundu usu kwita James umundi ndeti umwakati wandu alama serikali saidia notonya indi kwithia atonya kwikwatia kana atonya kwitegemea thini wa maisha make tuisonga nambe we wa ukui kaingine withia wana maumu meke wathukanio na atoi mangali muthemba wa maruti musine munene wa Masako ni mawetaka na biasala usu wa ukui ni maitumia ngali izo cia maruti ni withitwe no matethetie muno na kutuma amuikambe wa ngili umwe metho wa matonya kwitegemea thini wa mikalileni iyo mwaneke vila wa mataleva asuma maruti Timothy Musyoka ni wethi wa ayele cia maumu alamesela evinda ya wea o Daniel Mwangala ni wewe na ngeweno kuma matatu muthemba wa maruti cia mbesya uthukuma musini wa Masako yuekali vamwe na kuwa alama kuwa wani ngali isu nimekuelesekana ni makusie mawaluku maingi musini wa Masako muika mwingi iwakwatie mawea kwisila ngali ni cia maruti na ndeleva mbingi siekala mana onaite ciondo siekweka ni siakwatie wea yu andu mamika yonthe mevo anake yulu wa ngili umwe va musini wa Masako ni matethekete na mawia nangi makaendea na kwiyaka nthini wa mikalileyo. Kuna mabadiliko mingi kusema ukweli kwa sababu uchukuzi ulikuwa mgumu sana before. Watu walikuwa wanatumia gari za Nairobi. Ile ilikuwa inabeba kwa njia, ilikuwa inabeba bei moja kwenda Nairobi, hakukuwa bei nyingine. So tumesaidia na pia imeajiri watu wengi kazi. Vijana wengi tuko over 300 Machakos County maruti. Yeah. So unaona vijana kama 300 wakiwa hawana kazi, unajua hiyo ni shida pia. Weu wa matatu ii va Masako utethetie vanene ekali ma Masako ala matambuka kuma kona cionthe cia kaunti ino ya Masako. Thini wao customer sito ila ciakuawa ni Nissan ikakuwa ni matatu ila nene nangi maenda na mao nimethiwe mabunguse wa muiyo muito wa kwenda na mao nono ngali cia maruti cioka ngali cia ibacia Nissan ya ibacia kuma Masako mpaka Mutito ni silingi ana ende langali nini ciokie cia maruti titongianga imo bya nondo customer mbinge onaita itonya kwebangali isiambiye kwebangali nondo ngali sito ibinda yuto ambiyo kwa na silingi 30 na inge 40 thini wa weau ula uthukumitwe ni andu mamika kivathukanio nimeunya witano kwa serikali kumaminia mathina ala methitwe maithinaniamo kwa ivinda ya saa maelesia kana ona kutwika uyosu uende na kuongeleka va kauntini ya Masako ni maende na kusia maomo challenges mbinge andu maitume oveisi muikola wibote vindani ye ithio naitwe ntoka ya serikali nondo mauta meyolo na andu maitu alatokua mawe ya menthi na kuina mbesa kwa hiyo tokulia serikali ifunguse muiyo munene muno wa mauta nondo mavungusa mauta maisha maene nthi maketha mela isi kwa hiyo twina tanu na twina muvea kila kingi ni tioboya
ongali isiende na kwinge ba nikenda muikola William mana na muikola wikalawe ya ido onagwa no tu wendo ba ukwatie mawe ya kwisila maobisi ni amaito mawe wa uteleba wa maruti. Na vile mafuta yamepanda mpaka imefikia 130 kwetu imekuwa ni ngumu. Hata kwa mfano ukibeba abiria kutoka hapa kwenda makutano kurudi, faida unayopata ni shilingi 150 peke yake ama shilingi 100. Sasa unaona hiyo ni changamoto kubwa sana. Ukiwa na loni kwa hii gari ni ngumu kulipa. Kuma musiene wa Masako, Mutongo TV, sitwa kwa ni Daniel Mwongela. Tuendea na Mauvoo ni kana muyumbe wa mwingia udhuiloni wa Sua Charles Nguna ni watu ngia Mauvoo Musumbi Uhuru Kenyatta wa serikali yake nondo wa kuongela ilovia yani silingi bilioni 3.5 sia kwa savanjelelo wa kibwezi kuthiki tui uvike mbondoni. Otonduli na Musangi ukutwelesene kana Nguna wa Asia tandongo isia kisio kiuni mekwikala nthi maswanie undu enenthi alamiunda yo inatumikie kavindani ka kuseuvia lelo osu mekuivwa. Muyumbe wa kilimbunge kia mwingia udhuloni wa Sua Charles Nguna ni wa mitungi ya serikali mubeanundu wa kuongela bilioni 3.5 kanasi endese mulatu wa lelo wa kuma kibwezi kitui kuthimbondoni. Kindu kiambe nitungia serikali muvea ila lelo zunongamite nitunaindie twawokitia muno na tuongelwa 3.1 billion lakini lelo ila tukwatie bado no kwathiri andu mengi muno. Onene sokoni wangu tani Nguna nune ise kanata ndongo ise kisio kiu nisi uthiku ikalanzini kana mama nyaundu andu alama ikuithwa ithekasio kana miunda siukito ni lelo kana andu alama kuithwa me affected maubikia kumanyika undu makaibwa kana undu makethwa compensated kwa kisungu. Ala lukwisilangaliko yako lakini nihakikisia andu mwingi West na Kitui County kwa jumla kiumwa keki ukite nitukwikala nzita atongoi members of parliament tutete andu monze alama kwabektiwa compensation ikiwe budget ino yukite ya 2021-2022 wila andu alama monze mabektiwa ni makompensatiwa kau bekele na alam andu imosie survey ni maukie ni matonengie ripoti na itweze andu onthe alama kwabektiwa katika lelusu kau nitukiukitia compensation lakini tutunge inge muvea munene pyo nundu wa kwikiwa lelu lami ni wa since 1963 utinda wathanitwa lakini nende unu actualize iwe ni serikali. Nguna ingine wese kana maomba na makunena ni selelo kana public participation ni kwambia mweni watha nzetu na wa mwanza nundu beandu aingi miunda yo iteba kube na lelo indi ni makwitho wa mokito ni lelo tukwithila na public participation mwe watha nzetu na wa mwanza andu ala monze me affected makwitwa na ngelavo kau tukethila tu masensitize na ne makula methila tukwata nithio onze lelo wikiwelami na kila mundu wonze wabekititwa akaibwa nundu andu amwe makite katika road reserve lakini makwavektiwa lelo uwa kibwezi Kitui Mbondoni ni wambe wa kilomita ya 992 na wamino baloti alite kilungu kia kumotulia kubika Mbondoni ukatethesia muno ukui obamina kubingwa miomo mingi ya biasala. Kuma ngutani mwingi udholoni wa Sua kauntini ya Kitui nguripoti ya Vilingi Wa Mauvoo ni Lina Musangi. Ni muvia mundu Lina wa Musangi na ende tuende na mbendeni wa kilungu kitu kimwanya cha kweya mwana umundi tuitha tuikuelesia niki wailite weta musei kunenga na mwana waku ane wenzanzo na tuitha tuinena na Dr. Charles Nzioka uloko tuelesia indi vata waku we musei kunenga na mwana waku ato wenzanzo indi tuikia akili nisito kana
nzanzo ya wa polio ne ambio nengano va Kenya thini wa county 13 kwa ciana ila ciana miaka 5 na kuthea seisia kilungu kimwanya. Wa polio no waula tueta orofiko kana no wawesila kuya ndo virus ende no amudanga na inaika kwisila choni kwa uwekela bandu na kana kamina kuya virus yesu iumevu ikana ikamundaka meni ikaenda kalika dino ila tuseta nafsi na bika nafsi yambia kubo nini kutuma nafsi ya kwa kumanesa anodo nerves nicho sidasi ngamiondo mwodo koma wethe muthani ambia kwa chabina na kwa chabina je tumiwona sana ando amwe kutona koma nakyo kede abe kukumwe kutana bina na kutegembe wakula kungene kwetha nerves cia kuku cio thokoma niko tha chana ngiwe no ne virus no tuweta polio kwa hiyo wanengwa nzanzo zisi ya uwausu wedigande no amwe na wethe aonoka ya virus yesu mwe waku niwe yombanite kumimina otanambo kwetwa na thina thini wa mwe na koni je kitumi twethe atwenda tuimisa kila kana kuandika kwate nzanzo ya polio na tuwevau ni goal ya ndio ndo kumina wa polio wetha tumita world eradication of polio na onakaukena ni vikesi kiwango cha kwenda tutana kwa sia nitumine polio nitwese kana twe kitama twina ndinge tulokera maje itamina polio sasa Somalia na nondwa kitumi chuchu nondwa Somalia ngime kwa Kenya na marona kwa kanowoni kitumi twale kwenda kwenda tweka dira tumita surveillance na kweka campaigns kuhakikisha nitwaende ya kwenda na capacity ya usiasiana situ sikwatwa ni polio. Naende muvea na ndai ya kwa kumondo muzeisa nondo kwa tena na kwa kuma mwambeyo wa Vilingi Wa Mauvoo kwa ni chamundi mbaka mudhiani kuitona na nitunde na metando yetu yamekomuka nile @mutongo.tv.ke director mwema tutumete #amuka nendo soma utumani omwe mukuvi waku Mutongo TV ni Joshua Kitenge lunga mlima Mombasa ni muvea nondo wa TV ya Mutongo ikokwatania kutokwatania ta ithi akamba vonde walatuwe ni Joshua Kitenge na muvea mwendo musesia evinda ite yasa yokite ngwitha na mundu elena tuisisia mathangoni vecha onona no amina kwepaka lip gloss ende ngwitha ngikwatania nake thini wandatika mbotho siokite nikenda tuisi mathangoni vecha thangoni yakwa ya Daily Nation ya City Uhuru hand in Muturi's coronation ntukutha tuisi story yesu ya yayo loa chao naende lena no kwete ithangu ya standard tukomane itina wa evinda itayasa. Goshen Medical Training College Thika ukwate course ya diploma na certificate ya Human Health Sciences, Applied and Social Sciences, Business and ICT na course ya Food Sciences ta, Nursing, Community Health, Hospitality and Nutrition, Baking, Technical Skills ta, Beauty Therapy, Business Management, Laboratory Science, Housekeeping and Laundry, Journalism and Media Production, ovamwe na Theater Technology. Ndivisi tu nisianie muvuko waku. Kimanyisio kitu kina sindu cia kuyania cia kusomethia na alimu maitu mavivithitu ekunenga mumanyisio na utuika ula wianie na ula ukwendeka umundi. Wamina kusomea Goshen no wiyandike we mwene
kana ukatwika muthukumi ula ukumelelwa matani kambuni cionthe tukonie simu kwisila noti monza ile monza kenda itatu inya nyanya kana noti monza itano noti ile thandatu inya noti inya. Today, we are going to show you what to consider when buying a quality loaf of bread. A has a well-baked bread and B has a quality baked bread. A well-baked bread with good quality ingredients should not break when folded along the crumb. It should be able to hold. When you apply kitu kama jam ama margarine, your bread should not break. When you hold up a well-baked slice of bread, sio shimo unaona, it's compact. It has been baked with high-quality flour and baking conditions. When I pick up the good quality slice of bread, my tabletop is not filled with lots of breadcrumbs. Isitoshe, the crust is soft and thin. Na Junior ataweza kula mkate vizuri. This other one ni shida. I know, ni tamu. It's no surprise. The good quality baked bread from Bowl A is festive bread. Chukua yako moja leo. Sasa, hii ng'ombe ni yako. Asante. Hii ng'ombe itatoa maziwa mengi kabisa. Sasa shida ya school fees imeisha. Jen, chukua hii. Hebu nikuulize, hii maneno nasikia ya bima ya elimu inaweza kuwa namna gani mtu anachukua? Process ya kuchukua insurance cover yote ni rahisi. Hata niko na cover ya gari yangu. Kwanza unajaza proposal form kama hii na uijaze wewe mwenyewe. Na kama haujui kusoma, uijaze na mtu unayemwamini. Hakikisha ile majibu umepatiana ni sahihi na ni ya kweli. Pia thibitisha insurance cover imeangalia maslahi yako. Na usiwahi sign proposal form ambayo haijaandikwa kitu chochote. Pia ukumbuke kujitolea photocopy yako. Sasa wacha nianze hiyo process. By the way, ukisubmit hiyo proposal form, uhakikishe umepatiwa policy document. Uisome na uielewe. Hiyo ndio thibitisho ya kuwa una bima. Asante sana. Ujumbe huu umeletwa kwako na IRA. Nikwacho kile yote akunikisia msiaisi wa Mutongo TV Kilungu ni Mbisuni. Kila kiku kia kila wakana kuma saa 12 na ndapika miongwena sia Mauvoo. Party. Chips ni size. Chips tulanga tobeke potato jisni lu yaku. Mama, ndiye ninauta kitongo na dia kitongo saumu chete musababu selu. So anuma Mombasa ukwaji ngwaso wendo zipaya buchari usakwe na masteki rosa kwa yene vindi bisoni dia ya Mutongo Isa 12 na dakika 40 sia Mauvoo kila wakana Kilungu ni Mbisuni. Mauvoo Mbisuni. Benga Solo Bez Idhembe Moyo wa wadhi Mbelekanywa Nonge Kilawa kwa mbelelia nginya wa katano pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba andika ngone ya kukana netwa kuadha Kilungu kitema ila chamba disia benga ki ni kinene ikwatile sa ulume nduka koloke ni chavya ngwatelo Kilawa kwa
kwambĩrĩria nginya wa katano kwambia saa 7:30 nginya saa 11 pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Baya jitembeza vizuri chacha ndio maana mimi sina pupa ya maisha kweli. Kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida andone. Kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeukomana no nginya makalanie kwanzia emwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe. Saingi utonya itha uvitetie na saingi utena mabetio. Nutonya kuobwa nundwa kulea kumanya nzia cia kwitetea ona utema betio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utobwa kotini nuseo ukekala wisi yela wambe ya kukila mubaka. Wewe nipiga picha haina shida. Utaona utusi yote. Tukomane kilungune cha usili kila wakatatu kwambia saa 12 na dakika 40 cia wio pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba miao na miamulo kwatiwa. Inu ni Mutongoi TV. Wamuki tata ni kwa tiende kioko cha kuchende kwitha kicha kwaila na cha kwende senyini tawa Steven Mwema nina ukethia tukwatanie thini wa kusisia mathanguni maitu ve chao na ndi thini wa studio ndi nyoga wa mukata msiesia wa Mutongoi TV ni kwa tu wakwa wina weekend wako ila na wake wonesa matini mamu yeye nutho charushamba ni mwendi no kunikiliitwa mathangu mundi nina mundu director Mwema no mundi ngwete ithangu ya The Standard na twasisia chongo che ithangu ya The Standard tuiwa the bitter battle breaks out in Ruto's camp na ngewesu ithangu ni ya katano ya The Standard nito kwithia Mauvoo mekwasia kana wasisia Mauvoo ala ithangu ni yu measia kana nikwithitwe kwina mukonano kana mutungilanilio wa ndeto thini wa chama cha UDA kana thini wa andu ala makwatanite kana afuasi ma ati ma Ruto twasisia bya mweme kumena chama kikwita People's Empowerment Party pe andu ma UDA na twasisia pe mundu wa UDA ayiyethi ayasia akaungamele bene akabingana na mundu wa UDA undu kubingana na mundu wa Jubilee kana ODM bayo tambwana kwa u nibe kuona nyakana pena kulea kwiwana pena mwaniko na unu utona kukuna muno ulani unu utona kuna muno munini wa Musumbi ulani deputy Samuel Deni Samuel Dr. William Ruto Ndakitale Ruto yes idangu ni the Daily Nation tunatao idangu ni the Daily Nation moseisia chongo cha ufone Uhuru hand in Muturi's coronation kana indi kana Musumbi Uhuru Kenyatta notonya kwitha ena kuoko thini wa indi Justin Muturi kunenga notawe spokesman wa indi Central Kenya indi vo kana kindu gichambea ni na uneni wa Musumbi Uhuru Kenyatta thini wa mathiko ma inya Musalia Mudavadi kana ni vinda ivikie mbai ingia kamba ile sia Kenya ila ni ekoyo na mbai ya Kalenjin kwitha maitongo sia thina ya Kenya kwi muthenyani wa iyo Justin Muturi ula ni speaker wa mbunge nene no nethiwe anewa indi anewa kivela cha kwitha newe spokesman wa Central Region na indi nivogotekana kana cousin wa Musumbi Uhuru Kenyatta Captain Kungu Mugai niwona isiendi kana ulone umwe kati wa alama na vangithia cha thikino na wetie kana no kwitha indi Musumbi Uhuru Kenyatta no we umwe wende no sukumia kindu kicha Justin Muturi kwitha munene kana chief spokesperson wa ilembeta ya Central kana kati
Tuithi thangu ni ye 11 ya the standard ni tukwithi ya Mauvoo ma BBI bala tukona kana attorney general lani kiara no tungie kwa nikotini na enda ya pili aumite mondo monza na ikwali ile twika kana ya tungwa kotini kwa alama betungie kotini ni attorney general Musumbi na ula wa prime minister munene kana Raila Odinga na the ABC metwika kana kora mila mailite kwete ni kusubmit mailite ni kana ni twike ni etikilika kindu kimwe mailite onengana ni signatures kana saila siekiwe sia konentia kana ni abitukiriwe nao ni mwananchi te komo ni mwananchi Mauvoo asu amenda ko kubino media ithanguni ye 11 ya the standard. Naende nthini wa thangu yitu ya Daily Nation page 5 yasia UDA rankles risk derailing Ruto's 2022 State House bid. Nelainde we oname kwa nthini wa thangu yu ya the standard onania kana isu ninge wanene muno ndu nenengetwe witu nthini wa Daily Nation na nthini wa the standard na vewete kana ende kana chama cha UDA kana Democratic United Democratic Alliance kila kio nakonanwa na munini wa Musumbi Dr. William Ruto ni chambe ye ulikathina vala chama kimwe cha People's Empowerment Party kana PEP kila ende kikwetha kikonanwa na mbunge wa Gatundu South Moses Kuria ni kimwe indi chende na kwete mwane kono pe chama keu na pe chama cha UDA na indi peo kao thini wa ngaliko ya Rift Valley pala Nakuru Senator Susan Kihika na Bahati MP wa Bahati Kimani Ngunjiri mekwa siende kana mekukitia kivila cha ugavana mwe ndini wa usakwani twendete wa 2022 usakwani munene kwa huyu andwele alame mulengo ni umwe wa munini wa Musumbi Dr. William Ruto Susan Kihika na Kimani Ngunjiri maibanga kaende nimekukitia kivila kimwe na on the men ndini wa mulengo mwe kwa unifune watonya kuwete mwaniko na ndi mbunge wa Mumias ya umeloni wa Sua MP Benjamin Washiali no wesia kunena asia ni vinde vikie nikenda ende wesethe ya ni manena na wasio mwe mabetange ngusanesio isivo na ndi wala woneka usukumia chama kicha UDA Dr. William Ruto ni wethiwe no natambukite cost nikenda wesethe ende no wende na kwemandhia kura na ende following kana kwatewa thini wa usakwa nyusu tukite na ende esililwa kana ende no kwambia no kulika nomba kwake aise kana no tongia ni ameiyo mando ethene maselva isu ni Daily Nation kita navyo na tuithi thangu ni ya katatu ya the standard ni tukuithi ya Mauvoo ma mekwasya kana be mwandu kana be mundu muka wa miaka 39 oyuto nena we ICU unalikile ingitero ngai aya ni ngite sia mutui wake we au no meto shopping ta kawaida kwa sindu yake tiba na baya na saa ile sia wiyo ni wengi tiswi na mwatakiye kana ni wina na nyenake na sia moya muno kona kwita ndama Nusi nilangite sikita outrain wana wabinguya jamani shefa wabinguya no na itwike lakini ngitele na momio kwa muno ni no iwe Mauvoo wasu no medie thangu ni ya na mwandusu no mi ngiteta wande etwandenya no medie thangu ni ya katatu ya the standard na indi ndini wa page ya thanthatu ya the Daily Nation ni Raila to calm tensions in Nyanza kana Raila no kukwati yaende kuthio bosi kila kiende no vyangwatelo koya ndine wa kilembeta ya Nyanza na indi takithio mukambela we ukukwata mweni no tutanganza na iso vya nomba na etha no va marashi ibuva etha no baka lip gloss ibaka mama ni vitu ya kwa mtenezu na no ibe ya koti na indi ndongo ya chama cha ODM Raila Odinga no kwekwati ni ulokile na ndeke athiende kuya Kisumu kwenda na usovya indi kusovya bedroom yake nondo Musumbi Uhuru Kenyatta indi no kwethia aitembea kisioni kiu na indi county ya Kisumu kana musimu nene wa Kisumu no kwethia wekwatiwa kwithwa na chathi cha Madaraka Day ti indi tha June 1st ituko imwe mwei wa thanthatu
ni kukwati wende kwitha ikia cha thichu na ende mwano kwitwa Raila Odinga ni wendie nikandambo tutanganza musumbe Uhuru Kenyatta aithika na ende kila kimwe kende no sukumya maondo asu ni mutalatala kuvendwa katiba kusila BBI ula unambio bine wa pause ni koti ya yolo na ondole na yana tutavia ando mathi ndini wa court of appeal kana koti ula uthinikia makwani ala matungwa iko nikenda ende wesethia ni masonga nambe Lena tuidi dangu ni ye kumia the standard issue code ya Mauvoo ma Mombasa man kana mutumia kuma kisauni lani Mombasa ugutwika ni mukwate kana no bingi we US aiko nanwa na kwananga kuta maiyo manzu kuma Liberia na no bingi to kesi na kesi la ubingo yitwe kana kupingwa kwake obaniwe bamwe na anamake eli kana imwana siake ile nundwa mede to miko na biasa losu ulani obitu kanuna miao ndo mayo manzo maili tekwenda maitewa ni maili tutwa ili toso bya nyamo ilani siake tekana tutwa mako iso bya ni siku itwa side la kana si become to extinct ta dinosaurs Mauvoo asu mede dhanguni ye kumia the standard na indi dhanguni twende dhanguni ya Daily Nation namba idhangu namba muanza kana page 7 pe sorry ba kana indi twende tuthenge unuvani wa mwaka na wangilile miongole na ile va Kenya mtu wa kisiasa na wende na kwambata no twende na tupike boiling point you pe mindo kwasia ve topic kwasia elect clean leaders Mukisa Kitui tells voters ko ende ulo kwikwatu kwite kivele chao sumbe Mukisa Kitui no kota viene ndikana maya kana nange wasia mana masisi ende kana we mwene ende osisi osakwe atongo ikwana na maendeleo alame kwa semea kwika na kwana na ende na udo matonya kwika ende tinge wasia mana nosiokiye anenea maondo ma corruption asia alame kuti kivila kicha osumbi ni mailete kwa kishende kana nimedhambia kumana na ende allegation kana maondo alama ilelwe ma corruption ko ni wasia penda mtu metakwa kizungu performance kana utenda kazi kana ondo mundu tonyo thukuma tuikasisi ngewa asiti kana andola akunima kula maikasisi ngewa na maikasisi kila mekwatho indi maisi ondo mundu utonya kumeka amina ko kone wakura idhangu ni a Daily Nation page 7 nebo kwatangewezu tuidi idhangu ni ye 10 na ile ya the standard nitu kwidi ya Mauvoo matema utani mundu director Mauvoo alameva mayiso kukutani bya matuma mundu uonde ulokujumewa chongo cha Mauvoo yasiaka na open daytime prostitution outside city nursery school okay na nikwithitwe kuikunwa ngewesi ya prostitution kana andu methitwe mayitho osia na meukuna muthena na chauma chavyo meukuneanza wa school nela ni nursery school isi nursery school ya twana tunini muno na nimethitwe mayukuna ukethia ona mbikiona cia imetete ciana cio school kana mesite ciana cio school nimekwithwa maina bandu mesela na bala maukunea ni pala andu okas kana andu amatesa matenda na bandu bote yango mundu ili to mwidi aba oke okamwidi anu songi ala andu mote yango ni otatonga mwenda amwa na wina mo meditwe yuba la meditwe alama kwithwa sema yuko kunia uyosu meditwe pauni andu alama okas mazembela ama yibida kanzo kwa uni meditwe mene binda yumu no yithia twasisianga likwelengi kana twasisia outcome kana kila tu kwata kuma ba uyithi asiana ila siuka school ba sindula sikono atyo wisi ndo metho wasia mekite ngwa na ndo mekite ngwa si twangwa menda ni tathei no yithi amundu sioka kunga babu na imo nana siana si school uyithi ya pisa ila mekona nyasia nani kana moro ila mekona nyasia nani tikindo cha kuendesia muno na isu na kuya ni outside city nursery school ila Yeduberi road musini wawa oilubi okini kindu cha ile to siyo muno tibo sunengewa ya taina kimakomo no musiyisia witu no media dhangu ni 10 na ile usisio kwa liku dhanguni ya Daily Nation page 10 ya city chongoza uvoni who wanted Bashir dead
indi kana ve engineer witwa Bashir unesi kwithia vandu aminete kutiwa ni thayu na vitukana kana 8 months ago kana mina na mevitu ni waonekie ena musumbi Uhuru Kenyatta maende na kuinspect project ila yekawa ni kampuni yake mundu okwitwa Bashir na anethiwe wathanthatu muvituku anethiwe emuku anethiwe Kirinyaga River May 16 anethiwe Kirinyaga River emwe na Mauvoo ameweta kana wathanthatu usu mwi wake wethiwe Kerugoya level 5 hospital pala watambulikanite ta mundu utesiki aiwo pala wosiwe thini wa usiusu na indi vatu kana mwi wake wosiwe thini uflotite kana ulelete thini wa Nairobi River na indi Mauvoo ameasia kana ukunikili no wendeye nikenda famanyike no ulonenda Bashir akwe na indi ni circumstances siva kana ni maundu meva alama manethiwe mundu ukwitwa engineer Bashir aisa kutiwa ni thayu na ti kutiwa ni thayu kwikoka kwithwa ekitwe usini alete kiuni Mauvoo aswingi ithanguni ya 13 ya the standard no media no vauno tueletwe kana ya mwiso CCTV cia mosie aumite miale lodge on Serenity Road, Lavington, Nairobi. Boni boya mwiso wonekelile ngali yake Range Rover yake boni boya wonekelile ndasyo kakoneka ingi yule ngi unonekie nisu nokie kwithe wa float ite kana thambala lite kiwoni atitwe ni thayo wake Mauvoo asuno methi ethanguni ye 13 ya the standard na indi tuende yanthini wa ithangu ya The Daily Nation pechongo cha voke kwa sebi to form cost party hits snag as Kadu Asili pulls out indi kana vane onena nia kana indi kisio cha Kiswani Lamu Mombasa na Malindi usithe ni maso vecha makimwe nikana maisi kana ne matonya kwase kivela cha usumbe mwakani wa 2022 indi vewete kana siama ila ine sioka vamwe hivi so bie ngwata no sia chama kimwe kana coalition iletonya kwasa kivela cha usumbe mwakani usitwendete ni kimyo kota kana nivo wete kana fense kesi kwase kana indi mayekwigwana kou mundulo utongoisie Kadu Asili Gerard Thoya no wetie kana indi no mende no sisi kana ne mato na kwete solution kana mausungyo wani kwa sumevo nikenda wesethia indi ni maso vecha machu lakini Kilifi Governor Amason Kingi onake no leni na nzeke na Mauvoo kana indi pema wani ku na nimo leana yolua kusovya coalition ino ya kosa kivela cha usumbe na indi twetelete tuisiende kana nimekuka vamwe maso vechama kana indi nimeoleana ondu ma politician kana atetinge maleana tuyoka tuithi mwaka wa 2024 thini wakivela kime kwenda cha usumbi netuma na indi nimekuiwa na hii kana mayiwa Kingi editwe ti governor wa Kilifi editwa yasia kana coalition yesu ulama wa kuumie nayo kana alame mkumiendekethia muno ikiwesa hii kana inde ingwatanio yo ni withitwa yasia kana mainenganite maina mitalatala ile tona kuka we nyenda na kuelesya nyeta mundu na kuyani ngwenda tusobe coalition na nyenda inde ile onano maina mitalatala strong kana ilumiti ya kumona nya kana ne mailete kukwatana na kutwika kindu kimwe na mbaka makwatane mbaka methe na mitala kana objectives kana mitalatala ila ya kona nyakana kindu kiita kwatana kitutwaba na kithio cia matunda macho ikinana kinana we thitwe ibinga kumo ila mami propose yikubikie bindani yao yu thitwe against yopyo na nimo mubinga ni munene vyo kati wayo bayonge alange no makitito mumetina nita weke ongozi ola wambevyo kwenda mibingete ngewengi nthini wa Daily Nation twithi thanguni ya the standard nitukuona Mauvoo ma equity la ithi twinenga ciana bursaries ne kama someria sponsorship ikasomeria ciana na yui twikana kana ni kwenda yendo ni kunenga ciana 10,500 scholarships nisomeda cia high school tiwa ila inekia through wings to fly niyo yutuko nundu Mauvoo mayo ni mama nenganitwe thanguni ya 13 ya the standard na indi mwendo musiesia nona vau ni voto kwikia katono ka muthia
thini wa uchambuzi wa mathango kana kusisia mathango neve chao tuambie yemwe thini wa Vilingi wa Mauvoo vasa umwe na indi tumafu nina mundu ilena tuyechambua mathango kana tutavazie kila kinenge tu wito thini wa mathango maitu ma kila muthenya oyu indi tuambo thio mwavaini na ngisi okethia ni tukwitha indi twina mweni twina maundu ma misi maundu ma divorce na separation tuambo thio muone lena tuombo ni ondo lip gloss bakawa niwe thito imienda muno mundu idirect mama ngo nyondo ibaka wathina no kweme okumibaka ila kwezo ko nyondo ibaka warangiza ile yote bakite no ndaja ende mutiaide boni botabisa mu dia gukunike nkitwa mathango twithia ne mutunyani wa umuni ama sitwanile na mwende wa mutinda na kwa nita wa Steven Mwema tuambo thio muone vaini nitusiokethaitie nina mweni wakwa tunenania maundu ma mesiko andi ambia kwa simu yaku nene na nitunde na mitandao yetu ya mwekumukanilia @mutongoi.tvke @director mwema tutumite #amuka tumatumani mukuve dhini wa namba yetu ya SMS ilani ile itatu kenda emwe itano ile itatu kenda emwe itano niyo namba yetu ya utumani mukuve twithiane itina vindeta yaza inu ni Mutongoi TV. Siende ningota simu yaku lakini ndambete osa simu yaku wenewe situ tala wanai ukweta ake kwesia na situ na ila keinya kemena keweu keima na chunobi na kana kakea na ketiu na uwe kwa iye kakea na ketiu kakoko metue kakakatwa na okesi ochu tafadhali ndambete osa simu enu waku topindwe mutundo kwese ya kana kaito kea na kesi nesa mukamba ni museo mukamba ni mulau mukamba ni wautevya mukamba tike ngei nae bata mando siana siesu ye ukweke vya chuma na siambea mwigwa yuchume kilio kwa taskiza tuni ya tubindwe ndeto tuma SMS waandikire skiza na uyatise namba 533 noti ili inya imwe na uituma kwa nyanya imwe musese witu mwendwa Mutongoi TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve yaluma na watu mevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbeange tuvikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongoitv.co.ke Mutongoi TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ mukamba aisye ngundi yambe neyo kau indi ni siawe tina ne kabila niambia wengi mukamba ni wisi sia kusandongoi inyusa muluo yu vai kunyo muluo nondo Vilingi wa Mauvoo ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongoi TV kwatanyo ya mukamba ni tuafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utanithia na nima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo metha maitu mengunu kilandwani ukamba witu kuma ketwinzine mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio sia kisuani nginya musini munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata ikilalawa nundu woni wenyu wa Mauvoo ni wathela itina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete ito cha kimwe kiruanda na ngwatanio Devina yu Mutongoi TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba nitwavika Mauvoo maende maalukete na ivinda na nzeve kwi Mauvoo alama itawe ni mawithululuko angi makakwatanwa na ve ala mundu sia wanamo kweli ve Mauvoo matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa sivitali kweli kwi wau wita wakuowa kilungu cha uiti nikilawa kwa ya
kwambia saile na nusu cia wio pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Benga solo rhythm bass idhembe moyo wa wadhi mbelekanwa nonge kilawa kwambelelia nginya wa katano pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Andika ngone ya kukana netwa kwatha kilungu kitema ila chambathi cia benga ki ni kinene ikwatile nesa ulume ndukakoloke ni chavya ngwatelo. Kilawa kwambelelia nginya wa katano kwambia saa 7:30 nginya saa 11 pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Baya jitembeza isoichaji ndio maana mimi sina pupa ya maisha kweli. Mukamba aisiati wetele ndakusa na sabali ya basa yambia na itambia yemwe akamba twina kisese kyo kufikia bonde bala oi nituyumba nitie kunengelelia Mauvoo mavividie maro matena nzika matema kwekea kaliko imwe na madhiane nesa ni andiki na somi Mauvoo mena utwika nindini wa Vilingi wa Mauvoo. Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba nitwavika katino kaseo kukamwika katino kaseo tia kwenu nawona waitengulu ni matwana akamba ni matwana na mutwana wa Mukamba we awilio mwana kene we ania ni watu ikandele azawi twate mundu takuyu ndele takwa yuni ndele akamba yuni ndele tuimino kilile to bikino zito yake dito tupaisi kidhito ni musema ukweli sema kweli ana ukulia ingepea ndwe mekwate thasia mundu usu ni wako wikite makosa nundu nikita ukilila utuweke niwe na wele ona kindi kiliwesi na ndo akiona na meza aniaende ingeiwa inge ya tu ende ai wise wikaundo mwe ambawe kanduka ndo inga notiwa yange wana Nikwacho kile yote akunikisia musiaisi wa Mutongo TV kilungu nimbisuni kila kiku kia kila wakana kuma saa 12 na ndatika miongwena sia mawiyo party chips ni size tu chips tulanga tubeke potato wedges ni lu yaku ni ngama ndiye ninauta kitunguu na dia kitunguu saumu chete musama muselu huni so anuma Mombasa ukwaji ngwaso wendo dipaya buchari
usakwe na mistake usakwa yene vindu bisoni dia ya mutongo saa 12 na dakika 40 sama wiyo kila wakana kilungu ni bisoni Muyo mbisoni. Ino ni Mutongoi TV. Naindi niguo munda musesia ino ni Mutongoi TV ngwatano ya mukamba muvena ndayano ndo kwatene nako kuma saa umwe naindi oyune twalika kila kilungu chaku wevata nacho cha kunenea yulo wa misi tuvalani na mweni na tuambie likandhina wananeni witu tuambie na wananeni witu indi vaandhi na mitandao yamekuwa mkanilika na social media platforms Mutongoi TV KE director mwema tutumite #amuka ndini wa mtandao wa YouTube ni Mutongoi TV official, Facebook ni Mutongoi TV ndini wa line ito ya SMS ni ile itatu kenda imwe itano ile itatu kenda imwe itano ikulyo yoyo thinasia ambeyo yandika oza simu yaku ambe kuandika SMS nondo mutaalamu lani nake ni mundu indi uvite ndini wa maundu ma misina muthanyani wa maundu twithia tunene maundu ma divorce and separation kana indi kutulika kwa metwano kutanisia na kutulika kwa metwano nyini tawa Steven mwema nena ukethia na udhocha ndini wa kilungu Pastor Zakaria. Yes. Ni muvya munono ndo wakuka Mutongoi TV. Ni muvya. Tavya musiaisi niwe musiaisia wa Mutongoi TV masito makwa ni Pastor Zakaria Muriuki. Daba nasiana kanisa wa Arise and Shine Gospel Center kola kama Mugongo. Na ni mutumia. Ni ile watu anatwele na kiveti kimwe. Na nina experience ya kuikala na kiveti bandu ba miaka 15 yu. We. Yeah. Na ni wewe mtaalamu. Ni mtaalamu ngaino ndonyereti. Miaka 15 ti ni binya wangai. Ti laisi. Ni kwoko kwa ngai. Nondo mitwano na thina. Lakini ngai no ndonyereti. Yeah. Ko upe we kwatyo ana mitwano no ise upe. Bena we kwatyo na muno wa mwikwatia ngai na withiwe na we mwithianu thini wa mitwano nondo mitwano ni mithemba mbingi yuke thia utwanite mutwano tola ni twanite ni asiano withiwe wina bahati muno mwithukesia nundu mutwano bena kwithukianisia mundu na ula ungi na bena kwitikila kana ni watwanie na watwika mutumia ukwitikila ilota atwanite ti undumwe na ila watwana watwana uka kiwango kingi withia watanisia na anyanya ala munethia na monundu otondu mwithukesia wisinesa ni kana mundu amina na kuimika kana kumanya kubathukania useo na uthuku ndasioka kwikalania na ala athuku na ti kumaanisha ala matatwanite ni mathuku lakini bena maundu ala wailite kwika ebinda yu utatwanite kana utanamba otwawa na waamina kutwana kana waamina kwikwa kulikanthini wa mutwano maundu asu malasimikane lazima witikile kuweka namo. Ni pastor hii. Tuambie andini onane sho mundi. Ni sipeke bathokana cha separation na divorce. Na divorce ya. Kwa tutilani lipo utwete chenini. Divorce usune mutanisio. Na separation ni mundu kwikalia ukwisa ithia nita mutalika muo imwe lakini muyendesie maundu mwimwe esuyu ni separation nita mundu biso ni imwe lakini katika kutungia ni yangu muimwe na bata wa andu matwa mamina kutwana wise ithia mutwano weka kutethea nisua nundu bena maundu maingi mutwano ni muti na wina mbonge mbingi na thini wa imbonge nibo bebata muno kutetheanisia nundu kutwana tio kutwana
kutwana ni kwenda ameko kana meka maingi mamithemba ikivathukanio nundu kwi mundu utwana ni kana akwate ciana nacio ciana bala be kukwata ciana be kutethea ni cia kuea na yumitwano bingi yoka yotulika ni kwithia mwamina na kutwana baikula kutethea ni cia mawiyala mabua mutwano kila kingi be mundu nake utwana ti kuondo wa kukwata mwana indi ni kana etaniswe na kibeti na yu osuni guthina munene pio twenaguo nundu twasisia katika Biblia yeletie mutwano nekaelesia itumi cia mundu kutwana na Ngai ni wendete mundu muno na kethi andu ni macioka muno Bibiliani kani ni like Bibiliani banini tukambosisia mutwano bala wambililicie mutwano wambililicie na Adamu na Hawa na netina wa Ngai kusisia naona mundu yani Kiswahili twasia akaonekana akiwa mudhaifu sana yani mukuniku na na cheva na Ngai amwiwe ate amumanthia mutethecia yuba ba mutethecia nibo baeta thina pio nundu yu kwi mundu utwawa lakini ndesi ailite kutethecia wiyamo anginutonya kwithia otwawa ethia oswana kibeti kuka no kuka kwikala nyumba kuua na kuthamba na gukoma mutumio otwana ti kwemwa waemetwe ni kuua mutumio otwana ti kwemwa waemetwe ni kwalania kitanda kana kuthamba kana kubui wangua mutumio be maundu mana alama bua kibeti wailite kukomanwa namo na nimo woitie na ona atetonya akumanza wewe mundu muka na kuwe we mundu muka wa mina kuka nyumba ukwimanya we niwe u nundu Biblia yasia mundu muka niwe ukakwaka na mundu muka mwi akana moko make kwa mundu muka teka kutethecia vena musingi wailite kuka kuya babe mundu na mundu mukani withia na majukumu manene muno lakini akama ingi nundu wa evinda ila toi metwawa na mundu akona maundu monthe ailite kwikwa ni mundu ume na pastor itu nene abwe ndini wa metwano ndini wa misi ndini wa misi kati wa partner kana mume na kibeti na siana ula ukambenu partner waku na siana ula ukambenu ni partner na yu kwanza ve kindu kimwe wane na bau ndonya kwenda mwithukicia kithukicie nesa muno kibeti na mutumia andwa ni mabata muno nundu andwa ba ni bobe kuma ciana na bauma ciana misi bingi undu ukona utulika kana ikwanangika mitwano bingi kwa ikwanangika yanangika nundu wa uobie kiliko chake kana natwana ni kana ni kwate mwana nuona kana natwawa ni kana ni thini kwate mwana ni thini wa mutwano nienda kwacia kana mutwano ndwitwanwa na usucceed ni kuondo wa kukwata mwana mwithukicia etha wi bau na ndwi mutwae etha wi mantha kutwawa ni kana ukwate kana usuti mutwano ni wewe mutwano ni kwitikila kana mwamina kutwana ni mwatuika kindu kiba kindu kimwe kwa ukila chonthe kiuka ye mwamina kutwana ti changania ti cha mundu umwe ni chenyu mwiyeli kikiseo na kikithuku mwailite kukitikila na mukiose nesa okay na yue kwa uzi usiana baba asiana yu mitwano ni asia etulika nundu wa kimwe wona mwamina na kwathi mwana ciana muoka ula wendo
we mwingi muno kati wenyu mweli ukoswa ni ciana yani ethwa ni kiveti ukwisa ithi ya wendo la chendete mutumia naguo ni chathamisya kula kwi mwana. Okay. Yu mutumio Ngai wa mumbie na ona ena cheba otiwa muti eweka. Na yukuma bau nundu mutumio ane amanyia kana asamithwa ula wendo. Akwambia kumantha kula wendo utonya kukwatika na tondu unatwa wite kwebinda yu matanambo kwata mwana. Na yu ethinza kana elasimika kuthinza na niwese kuthinza ni bibiriko suoni ngotavia thini wa ibuku ya kutungililwa kwa meao miongo ili na nyanya na muswa wa miongo 3 yasia na edi wandukea nisya kingu kwigaia umunthi ukatwa mundu muka na mundu umeonge aomanyana kimwi nake. Unaona nundu Ngai ndeba ndo kwenda mundu ume ekale ena cheva kimwe mundu ume ombitwe na kitutie cha Ngai yani mubwano wa Ngai. Na Ngai baani enda mwambe mumanyekana education Ngai no twendete muno. Nundu kitumi cha kwiya Mose kana anene na ana maisraeli wona malea kwiwa kwithia me ewi makatwa aka indi aumeangi makumanyana nacio kimwi ni kondo wa kulea kwiwa meamulo ya Ngai nundu mwamulo wa Ngai ni kumwenda mundu ula ungi tondu we wiyendete. Okay. Na kwika na kwanesia maundu ala mamuvua thini wa ibuku ya wa Korintho yasia na ni kondo wa molala yala mebo thini wa Korintho 5 muso wa mwanza yasia na ni kondo wa molala yala mekuo nuseo kila umwe ethiwe na kila mundu ume ethiwe na muka wake we mwene na kila mundu muka nake ethiwe na mundu ume na kila umwe na nisie mabata ma ula ungi kila evinda noene kila evinda tia ikwe evinda ye anga tuo mukwikala chumwa kima mukuchioka kuonana nundu mundu mutumia etho ni mutumia na kuya otwana ve maundu ala methia atena mo na ethia o mamantha balave mundu muka nikana oke amwanicie nake mundu muka otwawa ethia ene mundu ume ni kuondo wa maundu ala mebalave mundu ume nikana moke makwatanwe matuike kindu kiba kindu kimwe yuna guo mutwano no kwata swa mutea kila evinda na kango tabie thina omwe twi naguo na withini wa serikali changie thina muno niwa serikali kwasha minister kwasha no kubata no kwikia mwia wa kana musikali bai musikali ukatwana na musikali ulaungi thina ti mutwana thina ni kwithia andwa ila matwana etha matwana me courage maina nengwa evinda ya kwamba kukwatania mutea wa ula wendo mundu umwe ukao kunwa transfer otumwa Kisumo ulonge otumwa Nyeri na yu andwasu matuku mo maarifu makunengwe rifu maibu anene ula nenga we rifu mwei wa thandatu ungi anenga we rifu mwei wa nyanya kwa mistake imwe ikwikwa kana thina omwe ukwikwa ni government o you tui mailite kumanya kana andu ni masomie na maandikwa mawia na maandikitwe ni government. Hii pastor hii tuisonga tuendea netwendo manya hii some of the causes kana maundu amwe alama tonya kutuma divorce yethiwa maundu alama ita divorce ndene wa mesito. Okay, undu umwe no bungu. Okay. Obongo niguo thina ola munene piu be wa maundu alangi onze utwa kiveti na kikwikala kikwaminite nundu wona kikuka kiotia kwo mundu wina mayo 32 ole ya kwikala kwo akuka kula wi ambie kindu chambe ona nitie kindu kitawa mwikio naku na yu ila wa mina na kuka kwaku na kukwambililia kwithiwa no bungu aoka amanya kana no mukenga yu uvungu no wa kukenga mundu kamutavia kindu kite chawo kana no lawa kuthinza kindu kite chawo. Okay.
na ubungu nutuma na uwo mutwano utathibasa muno ethia bala ukwa approach ila wa approach ya mundu moka niwe kiye ubungu mwingi wethi wa we na percentage yolo niwena nundu kibetiki ila chokie kwaku kana ila choka etha wake approach na ndeto cia ukengani kana cio bungu wona choka kwaku nikinengae ebinda ya kwamba kumanda material maundu ala wake tabetie kwa kindu kinene kila kikwananga misino vungu musingi wa mutwano ni bala katika kukuana kula kwita wako kukuana musingi museo uma abauyu indi etha no kwenda musingi okay etha ni wakengania ubungu ni waingi biembe wa uwo mutwano wona mwamina kutwana no bethi wana thina nye tukwambiriria nako ya ni pastor na ni no kose wa mitwano mbingi itulikite nundu wa kosi ya musingi museo ukengani no taiva kumya windeke na ndwindeke kana kumwea nuizi ona kwe andu matwane ya kwa majirani kana kwa nyanya ata mitwano ya maningu kwenda na negwa na kwenda te kunongo twae na ni na kutwanye ni tuthi niwene bala wambo twawa either watu wa kwa munyanya wa mundu woka wona nyumba bana kavieta studio ndo yana kavite unaona na yu mundu ba akwamba kulwa kana ba akulia kibeti tindo ukukula cia ya matukwele atatu kwa ukibeti kietha meambo twana muthenya wa mbene kana makoko mana ingi muthenya wa keli ula mundu muka etha obiwe kiliko nikila wonie ona nyumba bana kabie yu othi kuka otwa wakanyumba kange kanye kikatabua ila waliketwe ya munyanya kana ya kukomboa unaona o yutu anyway se kwe nyumba sio kombo kwesa hithi ya sie na ibela sie na TV sie na kila kitu yu osi okokwosa mwetu su o mutwa nyumba kwithi ya baloli kao na olika kisombani unaona kwa huku ngetha yoka no ambie kuthamia kwa yu thina no walika nundu mundu either ane wa kiwango yu wa biomonia na yu oka na malesi yake either mumanzi oka na malesi yake oka ethia kathi nioka kukuithwa muio endeti kutethesia no ye eka ubongo be kindu kingi kitonyo tuma mindo divorce yoga maundu mebo maingi nundu ona simu hii ukwana simu hii nacio no thina kwanza hii nacio ni situlangie mitwano muno ata nundu kindu chambe simwe etha ukenda kulika yutu asie kwa ngelekano kibeti niki kwenda kuona unena nao kana mundume nukwenda kumanya kibeti chake manena anamo kana machate anamo nao niki uthiki ukekithie message kana kithie simu wanena yuta wewe mwandike kwa ngelekano kana nengelekano naku wewe mwandike na niwisi nesa ba wandikitwe ni kana uthukumane nandu na no uthukumana na kibeti uthukumane na mwetu uthukumane na mutumia na mwana munini nundu ipindi isu cionthe mwina cio nenda kunengana ngelekano naku yu na yuba abe mundu mukawe kukunea simu akwendo manya chathi kilo namba thitengethi wa studio kyobo na yu kwa ngelekano yu ala kuona akune simu na yu ithwe na kibeti chaku na ndeto ya mbebo na bandu bangethi nundu nukwenda ku save credit machathi kitu kyobo nuona yu ethe ba kila kita wa kwikiania kana ni mwatwanie obvious mutulikango wa mutwano ni wambililia na yu na simu kwa usimu ene ya kosi chau yu kindu kila kina bata simu ti yo thina thina ni kwamba kwitikila na ati simwe ebonekana ni thukume nayo na nina kwendie na ndia thuiswa ni mundu kukwenda na kwa ni wambendie na ndia thuiswa ni mundu umbende kwa maundu onthe ala twitwa ithia ba ni makwailia tuyambe kutwitikilane kiu indi etha tuketha na michungusano ya simu hii
ine sio tolanga mesie bingi muno na nisianangite mesie bingi na pastor kila mundu ekale na simu yake kana mindo kana tulekane simu kila mundu ise na akwata simu yonge Biblia ya siati etha kwoko no kutume osie thayo kotile ukwe inena aingelekano etha itho no itume osie thayo waku yumioti we withongo Nuona yu etha simu yenu ukona no ikosi mathina thini wa musikana etha o wakwata simu with their message site ukutanithia kana site ukwikanesa kilo mwene ekale na simu yake ai na mwikindu kimwe ya niweze nasia etha ikatuma etha niwe change ya kilo mwene ekale na chau na simu yake lakini nayo no sio muno tondo Paulo mutume Paulo waisie niweze mutume Paulo we one na yulo wa mitwano mkwati ya pastor twambo the break vaini yes tizo kanto kwenda na ngewezi na ndi mondo musese twende nonena unenania yulo wa misitu yulo wa divorce and separation kana kutulika na kutanisia kwa musi baba mundu mbite surprise kwa pastor ningo kimudhui kumaka mugongo ni kwatu no mwezi na loela Mutongo TV ni vailo vikethia pastor na umwe tu imwe ko twende nonene ni witu ndina metando itemekuwa mukanili @Mutongo TV ke director mwema tutumire hashtag amuka namba itu ya SMS ni ile 395 ile 395 nene ni tu kedhawe na kulia pasa eva nundu wako twambothi uthi muone vanini nitusio kedhete itina vindeta yasa inu ni Mutongo TV. Hello. Uniona? Si niko pale angalia nyuma. Niko pale si unaangalia nyuma niko pa Urpak. Uniona sasa? Si nimevaa ile nguo yangu ya Nigeria. Na nimevaa ile kofia yangu nyingine ile Godfather nyeupe. Kwa mkono. Angalia kwa mkono nimeshika ile mke yangu nyeusi. Umeona sasa? Umeona sasa kuja. Kwa taskiza tuni ya Raila Urpa tuma SMS waandikite skiza ya tiwe ni namba 533 ile itatokenda kwa nyanya imwe. Katindo kaseo kukamwika katindo kaseo tia kwenu nawona waitembulu ni matwana akamba ni matwana na mutwano wa mukamba we bawilio mwana kene we ania ni watu ikandele azawo itwa temundo takuyu ndele takwa yuni ndele akamba yuni ndele tuimino kilile to bitino jito yake dito tu trace kidhito ni musema ukweli musema kweli na ukulia ingepea ndwe mekwate thasia mundu usu ni wako wikite makosa nundu nikita ukwilila ukiekeniwe na wele ona kindu kilwisi na ndo akiona na meza aniaende ingeiwa inge ya tu ende eza iwise wikaundu mwe ambao wekanduka ndo inga notiwa yangeona musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa Mauvoo yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile na itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vya sala situ Gila kilie yes mbaitu ila muntu ita MC ku siathe ni tikwatie siathe mwitwa mujenda tikuneu ya mwau kauna na saingi mwitu tumia
tabandu titaileva ti takamuyo kaususia kachondo kakuyutwa imundu machama ni mami situ kisi ayo tu vingisa ila tukwatie program ayo kila siya kwatie program chama ni amuzino yandu mailobi mokai masiwe meki waliu anu mailobi yasu mutindamu kathi na mayidwa hoti yumba de chathi akayutwete ya ayo yikango kaundu kangi wende na program yaku chama ni amuzino ingi ngalikwe yandu mata na ajai mamusi malike numba madhe hi wende na program watie program na maandike tenginasa na menda watie saisu bayuka chama ni amusinga yutina na mautina okumba we kayutu wiki awabe machama ni mamusi eko chama ni amusi kala yema ni ndandu mamusi na ndu mailopi mayika lema ne andu mailopi na MC aikwati ya chathi Gila kilie Inu ni Mutongoi TV. Naendi mwenda musia isia ni muvyana ndaya nondo kwende na kwatia kilungu kitu cha amuka va Mutongoi TV ila niyo ngwatanio ya mukamba muthenya na homothi twende no nena nisia maundu mamusi yolo wako tulikana kutanisia kwa musi ende anonena itu namba itu SMS ni ile itatu kenda imwe itano ndi pase tutambite kwendea pabe musese okulitie kulyo nenda to musungie nikenda nenda mutu musungie nikenda ndi tutonye kwendea asite pasta ni usio watiania na kiveti chaku na chathi cha siakana na mundume ungi na mata anisia na yuki enda to sio kienia nondunye ndia twana ni banga ni kuma Machakos kana pasa no sio wache ni na kiviti chako na chathi na cha siana mundu nonge na kienda to sio kiani no sio to sio kiani okay musia sia usu akoleti akolie seo muno ondomwe kwa ina mia ya Mose na kwe mia ila neo Yesu etina wa oka da ukakulelia ndi maandiko masia okie kwai kumea ilelia kana kumilomelelia tene we utwa mundu ume atwa ona ibeti ona yana imwe we notonyi na kwa woto asisi ando ta Suleiman mei na akamenge muno na akasuti kumaanisha siana sionze ni ila sia wano ni mutumia ni muume kana masia ya wana aume mo ba tunenete eyolo wa kibeti kibeti cha mundu undu wa siana nesiathimo sioka kuma kwa Ngai na tukasia kana ngoka ngeke ya kana nuthuku kusiokea ne ana kibeti kini kwithia ni cha endie na cha siana mundu ungi nithia ngumanisha kana nake mundu wina siana ndailite kutwawa kana mutumia watia na watanisia na kibeti chake ni kuondo ni kuondo wa itomi sia mitwano ndailite kutwana mundu muka we wailite kwa mbosisia kibeti nicho wene kana ka na etha kibeti ki ni chete kilani na kana ni chako sie etha nundu babe ne kosa twailite kwamba kumanya kana babe ne kosa iko sani ya kwikata kutia na kana ni akana iko sani yi ya tumie matanisia na ni itonya kwithia yakosewe no mutumia u kana withia yakosewe ni mundu mukau yu babe lingana ati mundu muka ni woka na ni wayatia uwekeo na ngoo yaku ienda mundu muka kana no mwana nundu nabo balabe kwenda mwana vai kwenda mundu muka indi balabe kwenda kibeti be kwenda mwana lakini usipeona kawo peona nukuga ngoo ni wena thina nondo thani chotiye na chathi cha siana mundu ungi no kuga beka liso mwesa kwikatikana ni mukose ni engi kusiati thina nundu bena kwanisia anania sia maundu make ibila mutane imwe akethe kana ka kusia ya ila mune nthini wa mutwano osunithe osuyune bamune makosa manene kwanza bau bandikitwe osunu ulalai na bena right ya kwikata ya mutanisio lakini bado kuiwa musia isia eto yati mokie matanisia kwau
walipeana taraka tayari. Kwa masiokeanea kana yube na mwanya wa kusiokeanea na masiokeanea maikekie mipaka ya isiana maikae basia ikana kanundu na kasia yena kula kaune kaku nundu ana kundu ise kana kana kaka ne katonya kuka kakethe wa keke athimo kinene muno kwaku. Sawa. Na tuyuma bu kwa kube science sianga mutwano uuni na wiyu welekele pa yabathuka na yuka na mutwano none naguo welekele kutilika kana tuelekele separation kana divorce ni science ipo leto no sisi okasi pa itwendete kutanisi itanabi tutanabi kaba itana kusongea kiu nienda umanye nienda kutungo bala musingine wa mutwana yu teka yu bani mwalika kutwana besindu inge sitonya kuchangea na sikoka sikakwete ndalili cia muthemba usu kimwe tayu ko ukambani ni kwithiana ula wobani wa mathaa ekaninene kautu bau ekakalikile bau wobani wa mathaa nutonya kwithia ngali ya kibeti ni chete kwa nesa muno mwobanone wa mathaa na yu kwithia ngali kone ya mundume kutwana dana yete kwa nesa kana ndana nengwa mithinzio binge bewondo kibeti kinengiwe na yu ekawone thina omwe yu nenda kuka yu kana ngwonie thina bala kana ndalili cia mitwa kuka kutanisia kutulika kwa mutwano bala woneka nila ukona kibeti ni chambe ya kubatha sindu ciacho ni chambe ya kwasia kini chakwa kila ni chako withie etha ni kwangelekano chokie na ni bokie na mbui ni chokie na mbui ukwiwa etha ni kutumakana kikwasia thio thume mbui ila yakwa esu ya au ndikona ina chao eta ina iya yetutethia nuona yusi ndo ciambe ya kwikiwa mibaka ya kichokie kingalela ni na ni chaku kindu chambe mwamina kutwana na mundu malila yonthe wakiteria musyosu mwenda mutwano ulumanesa ki malila etha niwe mundu muka wakiteria mali thini wa musyosu na ila na nini newie koti kwenda kukongania mishi ndiye se matonyo bikiwa ni kindu ki ata lakini ngai akateria nunu nini station ye ya mutongo yethu kesu na atongo imengi ila koti kwasia mali ila yokie na kibeti ni ya ilete etha ni babike ya divorce ni mailete ku kibeti cha ilete kuthiayo ndiye koti ya sisi ya chauba nundu ba pena mundu ume nake niwe musubei wa mali yokie nau yokie na kibetiki kuuta se in short sindu sionthe ila si musyosu selere kutweka selere kwetwa situ undula ba manga imoya kiapo masia na yu mwiketwa elingi mwatwika kindu kimwe mali yonthe onetho ne ina mabilioni nona ake ne ina ngilile kana ngili umwe sia ilete kwetwa kindu kimwe ni kana mutonye kusirani mweyu inde eda kikatwika kini chao na kini chao usuni thina kila kingi ila ukoona mutwano dalili ingi ya kuona mutwano ukito kwikali ni ethiwa mutumia nune nuka akuite kindu na ni waeka kana nune na anenuka anunenuka tene anabika musietene kibindu kitanalika na yu kona ambe cia kuka kwekutuku na tiwe yani anatukewa baune dalili ya kotileka kwa ula mutwano wona mutumia ambe ya kuka oti wa kivilani akomete ogoma kivilani akoka ida kitandani baasi ya kwangio chani uo kuka umwiwa oba bata kitanda esu ni dalili ya kukuonia nikutanisha mwekata you immediately while ite kwa satwa yondo utunge ya mutwano kwa ndeto ukwambe yo manda ne chau kitonya kwithwa ki cause ya undu you pastor netrokuka twimina twesisi ya treatment kana undu tutonya kukusia divorce na you ni binda ya nata ya kutanisia andu no mata ni matanisia miake le miake tatu na magezo siokenea ni binda yeba ibinda ya asabi kese ya mami notanisia binda ye ya miake no pebina kwezo siokenengi wendo wawo ndwenda ibinda sona ila kibetikienda wendo
kibeti nikie no kithi wendo no kwigwa kibetete muno na ndeto kana ba ukikaba cio kana tekua na inge ni city yao na cia bebia miyo kana cio bebia nyumba lakini nienda manye kana kanywa wacia wathi kubanda lakini tigo wikata tigo banda ni moko makatu thukuma no sio kunenga nebinda mwithukia kana mwiloeli wa kisese kicha mutongoi ni usio kwinenge ebinda etha ni bethi wana undu wa muthembosu na ona nini taandu kana ti usio nayo mundu umekibeti ila chathi wendo kubuthania nacho immediately ni wailite kwinenge kukinenge ebinda kubuthania nacho ne kusembania nacho kusembania nacho ai mundu ni chathi na kuuke ati ai angamo ukiobi kama obika imwe bau no sio kwamba kwethe wa nebinda ni kana chabika chambe kithiwe na kula kuswania yani nzikai ki nacho siambe kuciokanzi na cia mino ciokanzi chambe yo manza yo tukulanilie chao twaumanetie bana tunabikite ba na ni tiete mucie wakwa yo ni chao na chao okay nake mutumia still nundu mutumia no withie kibeti ate cho cha thi wendo withie cha lasimishwa kuthi wendo kana kucheka kulungwa ni mutumia ayuma pa uthi ucioke kwenyu unaona ibinda ila mundu we wangulia ni ibinda ya nata ni kana maybe yokosa atwa cia kwikata cia kutwana ingi kana yani in short ni ibinda ya nata ni ibinda ya sabirata matanisia ukesethia pa ikuciokanete na ukesethia yona ni matanisia ibinda ya sa mutwana usundu za kucioke wengi nini ise kana andu ninena na andu matwanite na nimetelete kwigwa shungi o kindu kila kibo ni kana musiula we kibeti utwaitwe kwina andu na kulosia itwe kwina andu bena andu matungianea andu na kukethiwa ko twasi kwangelekano etha kibeti chaku ni chathi wendo na ukosa ebinda ya tachumwa kimwe na ende othi na kila kibeti kiule akucioka nucioka au kwinenge ebindo yingi yete ya samuno tutainenge matuku lakini ni wailete kuthikweyu na andu ala makuvua ni kana mathima kakwithukicie na makanene na kibeti na monena na alacia unaona yusi ndo isu cio thesi kamina kwekwa ukwithia atumia ni matumwa kwenyu mwana keniwete kila makosa kana mwitu niwete kila makosa na baine de wanakula kwitikila nundu peo mundu peo andu aemu etha mundu no amuye bandi bacioka ukwisa ithia no akwesie binda yasa na yu pastor pe ando amoka makadivo ekayukula kuthi wendo pe ando amoka makatanisia uone matanisia mase mutu ana uone wathelela bu no wathela yeka kula kwetela lakini itina wa binda tasi omiaka ele miaka tatu maizo siokia nengi yupe ibinde to novika ta miaka mbao kana miaka 10 ukesethia mwamino yani ni mwatanisie lakini yu mwamino thibu kila mundu ni wa movie on mwamino bika miaka ezu mweso siokia nengi ona mukekata mutwano wawo kwanza mwana mina ko mutwano wana mina ko bicha mwaka na ongi no mwananga mutwano kwenda kwenyu lakini mwaka omwe ubika miaka ile mwithi ya kilomwe aminie na komanya ungi kwa ndikuona undu utonya kubata muciokanwa kana muciokeania kila kitonya kubata na kiu ni kwiana yuna ndeto ya ngai ni kindu kitawa kikuo na ulalai isu beberiko lakini yuta mundu nundu veo bando Paulo ni ngu tabia Paulo we kundu wanena kwasia yuteka mubango wa ngai wake we mwene yuta kwanye mwene utayula ndonya kutabia education ni kana mutwano no undu mutonya kwitikilana inywi ene kwa ene nakini wendi wa ngai ni kana mwailite kwikala ou mpaka kukua kwenyu mukatani swa ni kindu kitawa kikuo kana
olalai na tinde to sia kwengwa ni sawa pastor sia kuona nondo masama sembete muno pyo kwa ukubi na ndoso nge asite ne mutheu wa mute ikuma masaa kone muvyamo na Mutongo TV vamwana pastor ni request tuongelele muswa ola wa kutongelelwa kwa meya tafadhali miongo ele na nyanya na muswa wa miongo 3 vau mwambelelio muswa wa mbe ine na nundu wa kulea kwengwa isu nisi ne bugu ya mwambelelio yani mukamuswa kaukambe ne bugu yeba kutongelelwa kwa meyao kutongelelwa kwa meyao miongo ele na nyanya na muswa wa miongo 3 bau ne bo othi kwigwa ukebasia mwitu na mundu umeonge akamanyana nake kimwe na wenda kwikia ndetwe nayo thini webuku ya Hosea kilungu cha 3 Hosea bau nundu wanzika sia kibeti chake wasoma Hosea ili withi kwigwa kana kibeti cha Hosea nacho che kilala imuno na Hosea nundu wanzika siake na eteta yake yingi ngai nake ya munene amwe thi ukamwende mundu mukaungi na Hosea athi athoa mundu mukausu okay ni muvya pastor na yue tuisonga nambe ni kwanana na mindo utoika wako ni miaka yana ile ni katewa miaka andu mamino twana nita miaka yana levika paka ambia kwete challenges ndo andu maitwa na metha mendene sa ni miaka yana wa minovika wisethi apu ni boba ambio lika challenges ni ba mwamina kutwana na nundu bau ni bobethi abe kola kuyu komanyana ndeto ila na atabetwe na komanyana twase yu kibetiki kiukuka kwamba kutuma ndu uyu na asia ima mundu nundu kando na kutwawa ni mundu umeo vena andu ange wakwatanwa namo utana mesi yu asia yama kwisomanyana na kibetiki cha twawa musio ni bethe ane binda yomo nundu bena kukeana etha na asia ini meukea kana ala kukatabia una kandati haya kibetiki na cho cha twawa musio na ala kwika una withi ndwika wako kwa uba uni bamba kwithwa na binda kuno ta miaka tayana tamami ekakati wa mindo mother in law na father in law kana asima mwana kana mama wetu ndeni wakati wa ndo ala matwanita me ele yu ni pe bandu ni miaka yebele bika ugesetha mo enmele yu ni mambi ende yu kwitha mena mathina ni baba mwasia mwana ba mwasia mwana nundu inyuonze ni mwakiterwa ni kindu mutaneze kana mutanethe anacho yu undu wa kukisovea mwe bamwe na kwitikila kana yu ba ni mwauma kiwango kingi ni mwaleselwa niona ni mwaleselwa muneyo muthi mukatuke wanako unza mweyo eli mukwenu kotuko lakini baane ba omwene wambelelio tiwa etina nundu wao kusovea mwana yu baane bwambe yakuoneka change yake mwamina kwathimwa na mwana mwamina kwathimwa na mwana mutumia ndana manyite maybe kana mwitu ndana manyite kukoma agitwe ni kana nundu kana be ciana sige ya muno be ciana cieke ya mayo kwithia mutumia no kwenda maybe kibeti nike kwenda kutetheswa ni mutumio kuthambia kana ape ndo toto no cie kindu kiu cha pu challenges yo kandu mamina kwathimwa na kana pe ndo toto no cie challenges ibo kwamba kwetekela kana kichoka ticha umwe ni chenyu ni chenyu na wona mwamina kuketekela na withie ni mwakithokia na ngoo imwe thayo umwe withie kibeti ni chendegwa niki na mutumia ni wendegwa ni kindu kiba ni kindu kiu kichangiawa maundu amonthe kwa ilia mutwano machangiawa ni inyuonthe kwethwa na withianu kana kutheania ngoo kwisaithia kilomwe no kuigwa kuvingukia ungi kila kindini wango aya pastor pe bandu mutwano utonyovika tukase mutwano su ni wapeta mukambi yani utonyovika kethe wapika bu ndo isa ku nena mondo ma divorce ingi mutwano no wapika miaka menaka na wapika bandu bana usino wapita ni mukambi pe bina kuisa kethe na divorce vebo kimwe wona wa twanithia kana mwanake waku atwawe kana kana kaku katwawe ni kana kusovea
kana nundu wataiwa kana be bandu ciana civika yuciolo meleria niwe ne bala mwambelelio cia wasiamba kwete hitirafu kidogo wa wasiwasi wa yu baadhi atane bena umwe wa kilango ntunene ya to monene oyu unibo ka stage inge ciana ni ciana ni cia soma na cia mino soma ni cia mbeya kutwana cio uni mwa kwa tanzoko kwa kubi pastor payment mengi ngwana tunene ni cie ko ne bo bidi o tunene o kwa kubi etwa manyaka na andu ciana cia mino twana ni wobetha public stage yesu ni chaukela ketonyo o course mindo very late divorce kana ndo kwesotani cia meka lile binda ya sema matwanite ni chaukela ketonyo tumatani cia meka lile muno mdino wa mutwana ni kendo chambe ni kubathania ciana kubathania ciana ata musiai mwagea ciana mweli na ciana ciambe ya kwe manthia etha ni kibeti kiubatha ciana kana mutumia akwonia ciana uthuku wa inya na yu ukwithia kana katuma etha ni kutuma mbesa katumia inya kibeti mbesa kana inya wo mbesa ukwithia mutu kibeti kiyumanyithia mutumia kana kitumiwe ni mwana na nitwailite kukia kiune kwa divorce na yue ila tu ndini wa metwano twailite kwetela ivinda yana hata ethape na mathina ma metwano no kwithia ni domestic violence kana ula kukutha ute faithful kana kwetha mesi yana thina tutonya ku mesi kwa ivinda yana hata tuweza kwase yu babikwa no tutani asia ivinda yonde undu wa kumesia niko seo na kuiye vinda chuseo kwasia angatwailite kumesia ivinda yana hata nundu uka automatically na ndo need kutabwa nundu yukwangelekano hii twase wi mutumia na yu ukoka muchi twase no wasele wanza na yu kibeti nundu kwa ibeti siku iko una beyo atumia na momeo na maundu mo me udhiki bathukanio na akisia ibeti cio ukoka ukwithia etha ni liu mutumia ona nengawe liu ni wo wa muchi liu ni noge we lakini we ndona yewa liu etha nuna atwaia wa kiwu mbavu kiwu ni chae ka ona kina kwata swa mwaki ni chae ko kwatwa mwaki ko to mesi binana te kuyu une obingwe okwewi kilange kwasa obingwe wa mwango okwithia wona woka ona baiko bingwe wa mwango kangwa nimbebo kase niwona you obvious we ni wabetangwa muci wiba ni wabetangwa muciusu na ni mwatata kumanda nzia nundu bio nzia ya kumanda kutungia ni wa na ikatwiki kana pio ni yaema bandu bako bikana kiwango cha uswane either kuka kweka maundu tala yume kwekwa nundu kiuyu ni chongwenda yu tosisie nundu itina wa mathina monthe o yutwi ibinda ila twi nayo yoka ukwigwa mutumia ni wa bebe cia andu make nyumba kana amoga na ekata na eyuga yubau ni tukube kwetikilwa kabayu mutanisie ethe ni mwatata kusisia mbe wa kwamba kutswania kiyu kana kutswania kubikana kutswania kumina na thayu kaba either we mutumia wike masabu mabuthu osisie wone kini kibeti kio kweka otisiana na yubandu ba ciana cia kusibalane we ona kuno ume o nyumba nundu yu pado aicie mama atwikie kindu kimwe umwe no wathuki olongi pastor mazama sembe debio ndini wa second mbuthu treatment tutonya kusia divorce hata kimwe ni kwamba kumukia ngai na kwewe kwete kila kunena kila kinzini wango kila ukwewa takiki to nundu obvious mundu either ni mundu ume akumalanza kuthi either kwa na mundu mukongi kana kutuma ndo na mundu mukongi ve kila kithi yao etie yani chuie kwake na either ni mundu mukona ake akuthi ve kila kithi ya oisi kou kindu cha mbe ni kunenania kunena ni kuseo ni kuo kube kuma kusofu twimina pawe mundu kulite kule fani niki asema likilela metwana ya siana siatwana kana mother in laws niki pastor kwa second mbotho tutelite second nini niki asema likilela metwana ya siana siatwana
ethia we watwaiwe watwai waciai no makulikelele na lakini ethia ndwa twai wa muciai aciai makusubiae maina right ya kulikela kana kulikela mutwano wenyu nundu na Biblia ni lete ni aiti ala makatilania aeli nikiku ni muvea muno pastor nundu akonena na itu netu atetheka muno ne watethia mezi mingi na ni muvea muno nundu akuvika Mutongo TV. Amen. Ni muvea muno na hindi mwendo museisia kini kilungu cha amuka va Mutongo TV ila ni yongo atani ya mukamba wena kwa Steven mwema tuambisi yemwe dhini wa Vilingi Wa Mauvoo kiokoni twazisema dhangu nina lena na hindi nina Pastor Zakaria nitwaneni ya maundu mamusivau ni votu kuikia katono kama dhini wa kilungu kicha amuka na hindi saa mwonza ningu komana na kuingi va Mutongo TV ngilutela Vilingi Wa Mauvoo nyine tawa Steven mwema ni kuendea usiaise mwelu wa ilungu ila siatie kwa oyu tiwaneza ni Mutongo TV.